na gajing yo priang ye gajing ujo na ki pai ba nong shong shnong habe dei ba gajing don jigi nong nya kali kamai ki babu at kiat ha kapor ba ki kamai na kalyang kasinjok ki nong nya kali kamai sar bat khap sar ha ka lai tre kurem phang arja apun rio kala pen long ye gajing talasi ki nong nya kali kamai hawa he nong men song ha ka ni gajing talasi la is nok ti lang de ki pulit karanja police station ha ka bala lap babu na breng ki bakamai ki de ki badang pingat ha ba kren ki lat pathai khubor na kalyang ba Denzel Nongkenri General Secretary ulo ong ba ki jiyo buon ki jing ujo na ki pat ba badon ki nong nya kali kamai ki ba shok khau yang ha ka performance ngi magani ka bu jing mai ki ba shong kali na lor kata ulo ong ru ba ka sinjok kanang yai biteng ban le ki ni ka kam nang ni shkhamat Sim spot. Now it's coming 89. It's last, huh? Last. To. और फो करो. Kani ka checking bangi le kan san kolong surprise patas ni kadai ba ladon ka jing ujon nak kalian ki pat ba ki basong kali nak po sa kapo tengi ong banje ka bangi susap ni yang tong ni wat so ka jing dem ma la so nak kalian po ba sebab kunung ni ke ga move nak ka ak ka nak kalian ba nak kunung ki jing ram ni yo ni la yo i hintas ni pra sakit de ka ba itna kalong ba ni pe ha to ka lesu kebun ka zero nak try la i tu kinong di nang bam kila kham siar kila kya te ngangai skam bala kalong kumne bro komisar selong atra kinong di nang bam ki khamtam ki banyak kali ne kumot kali kawan ki passengers ki basong kita ki kila bende ki bahi ngasam jo ki jonga jongno ru nisuk mensim ni snga ngilat nak do ko mesau te ba kawai ru bangan chue berak asna kani ko porna kani kan long alert ya barok amta ni wah ya barok hi kinong nya kali la kalong taksi kamai ni la kalong turis ni wat ya ki private tu nama kita nak apa syukur kita dan kita ni bersimat. Ki dia tentang tintip apa kita di nama bakal dia kali simat ki kita menyata normal. Deh gini ke syong kabar jom kiwa beri pej akaan kini kam. Deh dengan badan kami dengan ngai scam barang ni kan dia tang kajing sedang. Jangan ni ke cek mo makan sabun nang ni syakmar. Kamtam apa dia buat kini kena ki beri drugs mentah. Nama kan ni ru kada dia ke sebentar ke balap bersir balap besaan. Belapan semit musim syari ni sih kata ini pot pemerintah. Dengan try gani tak siap kan tapi tu ke bah kalau nanti berminyak berminyak siapa di sebab gunungin minyak tak kilat jenis apa gunungin kendak yang kini kita meeting berfirman hakibi kita cakap oh nak kali yang hingga senjok ni senjok boarding ni lawan ni apa i office berfirman ni lawan ni apa commissioner tu orang ni lawan i working president i Basyam tu ni lawan kenduk akan terus ni. Tengi orang bangin ngila kontak ye iba sekarang orang boleh bina stage ni beri pej ke transport department. Ti orang ba hajin syang imut bu merana mungkin kedua i mar persya menyakran. Ti ni apa bengi yok katu ka first kontak beri orang ba imam compare subata yang harapun insale mai rekam ha kami joki kan. Ti yang sa syuab ya ka call ka jeng. Dia haduk mentang empat yo ya kata ka call ka jeng i. Ke ka rai baki pila rai halo ka terus device. Hoi nak kali yang jengi kum kesenjuk teh haduk mentang hing persya teh kata. Nomor 2 orang ini nadu kelas yang nilai julia keren yang ni tracking device, I can long optional. Ubah ship, ubah trek naik board. Nama ada feedback mentar literally ini. Sokar nak kapor ni kalau ubah ke ephemeral ini dah. Kalau use ini kalau very short term, tak short term kasi sekarang kau mengenai ini. Tapi kan short term tang next. Atau kan dia berai kau mengawi kelas yang kalau warak, kalau ini kata kalau ubah press ini, kalau press ini dan dia nak kembali kita. Kita kemungkinan sokar lang kini. Kenapa kalau ke nama bangi ni kata kecil di bangi ya nanti dah berbelah. Ini nama bangi tri kini kamru dari kam belah. Kalau jadi hut ni, jadi ni itu sekarang kalau elevate kini kata. Kenapa kan penting kini kata kan. Mungkin ke bangi. Dia tanya kan dia cakap ni. Maybe in future kalau rakan kenu ke hanya ke rules kini bayar hak. Ke bangi lah yang lah. Pentip langsung ni. Nama bangi menjual lang sebelah kecil. Tadi belum
bilateral kan ni side by side movement kan ndai mentah ka chulong le indat support ka ong kala ban kan dai tak official support ka super ni kan san invitation ni ong ba hap ban pendat bet nama kani ngiyo jikip na ki para dokhat ki badai hapo ki jok ke tang yalam jok senjok nei ki bomde hapo jini ru ni buram ni kita ki ni na tak sini try kali bagi ong kinum na kali ang hapo di ong dak kili ko ong man replace ki kali jok ya hapo bi ya kita kali yang him agi number plate dan ini nampak lah berdua kat lah tempat pendat ya kat tracking device. Untuk saru kum betul kan nim display mengata kai ko dashboard. Kalau betul ini kuat bandang ni syafan ni kuat ka sokar ni dari request pasal bahan nair surprise kan ini. Benar ni lah tembiang lot ikut selama pipai kiwi kali tim tembiang ada pipai SPS mengata kaya itu tu ya ilah. Pipai kali asaka rupiah lagi tu. Dan hari dah ada isu ajmud. Sebut ladangi kilo proteksi barokat salensa ladang ni dong ladang akut nak kena kali ladang ingin memberi ni support minyak lang kumayak lang kita hato sakar kasai ini yang scam matrai kan dunia kalau mesti tu nak hikat yang lagi traffic polis sakal leng sodong selongkan bat yang tarik ke jing sisa yang ibu filet ketika kata kaan ke kanun ke jiki ada benang just ada benang fair lang ini ke barokat mo Hatu ki pidang ben am ya kan jika jing mapila part time tan ba piong ba tak de kini ki number plate ai hapo disiru kam pediang kanda pendat kita tracking device itu pia pediang ni kata em ka hadu mentah ko orang ini ni ala orang kena hujuk hoi kampik ni nak kali senjuk ni pediang setia kata andre la dah hoi kai ka ba try kali ki siap mo nomor kunga mentang anya akan jong dengan banyak kali jong dengan ke bos belar dia bos belar itu ngapai ki kapte bah try try ki someone ban itu cuma benda kali belum optional bet ndai ban super ball la namo kita try kali kum subu kunga la dah sai kali thumai dan ki perlu nga sai kali thumai entah la dah ngala sai ngala timbiang lu sabangan su lu masuk ada bangan yo ai betul kali dan ngali pendai itu number plate kini new registration plate no ane hante ko saulan ni kada ki pha ko ka pang na kala da kino kino pala ban pendai ni pala ai fi number plate kam ba pat pendai show ni tracking device te kata kalau long bafit la su thu kata kalau long process ni te kami hap ni kata kalau long against our will against you ba khanda pentip lo kata khanda pentip ka shumi bi ko ada ni ia newspaper ni shi ia ka tu kam ngam ngim surat ni kam ka khiam si ni dia hoi dia kata sing apa nak ni ka tracking ni saya minta ini pasha ni chhamat ni shukwa be ka sakar ma ni bas tapi pai dei bagi tentang ke motor vehicle mo tentang ki commercial no ni subha da penting lem ni nang ekonomi kan begini gijing akan art masih dia nak buat in future sekarang dah pihak penting lupa la ai ka po dengan maybe shipnai arbanai yo kan ni salah entah suddenly su gnabe ni ki tim gijing ni ki perlu ni ki bombe ru si omba ni mio pendat yang pit kim ai ki kot selah kim renew kat ni pendat ita la sha ki ni segilit ki jadi si ka tajam saka bengir ni yo kamai sok sakar kan sok demi pun ki problems jadi tinggal syukwa request yang sekarang don't push asin dak nama last yang push ni hidup di bawah langit pai extra kata extreme poverty dia patang hidang yo ini basic necessity at least kat neru ni dah pun yo teman naik push ini nak kali ni kum leseng senjuk pun ni bersyak mau bang ni ngong bang ni teman dia hamar tidak setuju kata kata jingshan ke balik akan bah take time hamar board dia kata mereka bersini kham keluar dia hoi nak lihat ini jadi ini si depan ni melak bangin sukan datang bangin dengkam tu ya kan kalau lari ngiat ni sini tidak kan tidak jom kalau masuk tu kalau kau ya hap ya ada ngidan lang bagi polis ni nak try kesengan yang ngiru kesengan kita boleh lawan what driver unsaki nama pila ya semua gila dan driver sementan ni banyak taksi di kala hal itu bagi nak check ki appreciate ya kan kita check ki ba buat makiru ada gidi ngomong bagi gidi dah jamnya dah jam Rekum kini kerja checking, kemudian baiklah lagi ni dia hapo polis department hapo SPO officer. Ini saya yo nang tu pergi ke ba kikin reply di officer ke kamar di security. Ya hello. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya